Mnogo je izuma u ljudskoj istoriji koji su toliko promenili civilizaciju da posle njih više ništa neće biti isto. Prvi je svakako otkriće pravljenja vatre, zatim točak, a od kasnijih značajniji su parna mašina, štampač, brod, kočije, automobil, voz, raketa, helikopter, zatim radio, televizija, telefon, internet, antibiotik, penicilin, mikroskop, teleskop i ja bi sada mogao da nabrajam do sutra, ali u ovom našem vremenu nastao je jedan baš poseban izum. Takav da bi za njega moglo da se kaže da je i najhumaniji od svih izuma koji su ikada nastali i koji će ikada nastati. A reč je o kultivisanom mesu. Kultivisano meso ili kulti meso je ono meso koje nije nastalo ubijanjem životinje, već tako što se iz životinje iglom uzme uzorak tkiva, odnese u laboratoriju i tamo u specijalnim uslovima to tkivo vremenom naraste u krupno meso, koje je po izgledu, sastavu i svim drugim osobinama identično tradicionalnom mesu, s tom razlikom što ovog puta nijedna životinja nije ubijena. Čovek koji jede kultivisano meso i koji podržava fabrike kulti mesa zove se kulter. Kulter je kao takav koalicioni partner vegana i mi kao kulteri teoretski možemo, kada pojedemo meso na testiranju u nekoj laboratoriji, kasnije da odemo do farme i sretnemo tu istu životinju čije smo meso ranije pojeli i da je pomazimo i gledamo kako živi.